Sen beni mini harıkşıt munodur tanda bir harmı gıcı ide tohay хоржу хия ханнып. Хармы ихде ордор хылывыл конская колбаса болны. Конская колбаса мне хашингат хиддынып. Морне дотыр гудынсо ин прямая кишка, да? Татахан мяхын конский фарш. Тигед шабае мне тыршынгын шухын болны. Им гогын, дабыхын, перец, тимы юнут орны. Тэгээд үрид хэхдэ хашингат хны бивдэ нэг гушат душод им размертэй хэмжээтэй гуш душин сантиметр хэмжээтэйг хармуудыг хэхин тулоо нэг гуш душе хэханвал им колбасандыха таким размером 5 кил татаң мяха хыныбды. Тренсого шабайга хыныбды 4 литр дерехен худи гогы хыханут одынго ханагар хыхыт дабыхы и перец. Тигет ху ингредиентин видео доро ху бышхыптында. Бурят зон адунинге мяха ихиншин угулдо идидик. Угулдо юндыг ихде шунхы хабыйы халалдык дуласулдык мяхым болны. Ине хармыя я хашингат хыдыгипти. Хармыя босул жбехен умсого, тогонсого хичинипти. Тигет тогонсого хыт ныгы багыхын халбыгар ныгы дабы хичинипти. Тигет бошу душун минутсо болсырин хый. Ин хармумне балагу гыш торшхин туло зубочисткар и дара туршие. Если им шухын гара хада им саган уже болгон болны. Тигет нена ават бидишне хуругот идихи болныпти.